گذشته و این خانه تجاری ایجاد نشده. میخوایم بدونیم که آیا بالاخره این خانه تجاری ایجاد خواهد شد تو استان نیشگورودسک یا نه؟ با تغییر دولت و دو دوره دولت جدیدی اومده به سر کار خوبی قطعا دیگه سراغ اون چیز تجاری رو نگرفتن، ولی ما الان مایلیم با توجه به این گسترش ارتباطاتی که با روسیه خواهیم داشت اتاق بازرگانی ما به دنبال ایجاد اون تجارت خارجی و اتاق تجاری تو کجا؟ تو مسکو یا تو همون استاد? باید تو هر دوجا باشه. Хочу сказать, что в течение этих 10 лет, как вы знаете, 2 раза изменилось правительство, 2 абсолютно разных правительства были. Но, и, к сожалению, вот эти проекты, там договоренности, которые тогда были достигнуты, они не реализовались. Но сейчас, с учетом того, что наши отношения с Россией в сфере экономики и торговли будут развиваться очень сильно и интенсивно, мы стараемся, мы вкладываем все, чтобы сделать все для развития этих отношений. И я думаю, что наша торгово-промышленная палата будет заниматься именно, кроме того, что развитием экономических отношений, еще и тем, чтобы появились вот подобного рода центры и в России, и в Иране. А вообще взаимоотношения именно с Нижегородской областью не рассматривали еще? Или какие-то уже есть наметки? Что интересует? شما هیچ توجه خاصی به این کردید که این روابط اقتصادیتون رو مستقیما با استان نیژگورودسک توسعه بدین؟ چون اون موقع این یک استان روسیه است که مشخصا با این استان، یا اینکه در نظر دارید که ما با استان با اونجا بنا به مصلحتی که سفیرمون دیده و آمادگی که اون استان داره و شرایط مذاکره‌ای که داشتیم پسندیدیم قدم اول رو با اون شروع بکنیم. Я хочу сказать, что в данный момент, исходя из тех соображений, которые были у нашего господина посла, мы решили, чтобы первый шаг для укрепления межрегиональных отношений сделать таким образом, чтобы начинать сотрудничество именно с Свердловской областью и в дальнейшем развивать свои отношения со всеми регионами и областями России. Но именно сейчас, исходя из тех возможностей, готовностей, которые есть у этой области, мы были вынуждены, чтобы первый шаг сделать именно с этой областью. Скажите тогда, что предлагаете что предлагаете для бизнеса? Какие-то предложения конкретные, через запятую буквально? میگن که آیا میتونید همین فقط به عنوان عنوانی، یعنی توضیح هم ندید، فقط بگین که چه پیشنهادات خاصی رو در حال حاضر شما دارید برای توسعه روابط اجرایی؟ چه طرح‌های مشخصی رو دارید برای توسعه روابط با روسیه؟ چه طرح‌های خاصی الان شما اون استاندار اونجا دارید؟ فقط همینجوری نام ببرید. سرمایه‌گذاری‌های مختلف در بخش کشاورزی و توریسم. Если в двух словах, именно совместная инвестиция в отрасли и сельского хозяйства и туризма. И увеличение экспорта. А иранцам интересно в Россию ехать туристами? توریست ایرانی جذابه که بیان اینجا؟ اصلا دوست دارن که روسیه بیان ببینن؟ بی‌تمایل نیستن، ولی بیشتر ما آمادگی جذب توریست. Я думаю, что, естественно, иранским туристам тоже это интересно, но в большой степени мы заинтересованы, чтобы пригласить российских туристов к себе. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот ваш принцип бизнеса самый главный, это блиц-опрос уже.
فقط به عنوان چند کلام اون من چارچوب فکر میکردم فقط خبرنگاران ما هستن که اول میگن چند لحظه بعد تبدیل میشه به Господин губернатор говорит, что мне казалось, что это только наши журналисты сначала говорят буквально несколько слов и потом начинают продолжать. Ну, можно میگن حالا это میشه این سوالم بدیم در چند کلمه اصل در واقع اصول اصلی و بنیادی شما برای توسعه تجارت журналисты интернациональные. میگن چه اصول مشخصی رو دارید در شما در زمینه بیزنس در زمینه تجارت چه اصول مشخصی رو برای خودتون اصول شخصیتون چیه حفظ کیفیت کالاهای صادراتی و متقابل сохранение качества тех продуктов, которые идут на экспорт و حفظ اعتماد کشوری که ما باش داریم کار и, естественно, сохранение того доверия, которое мы заслуживаем и мы создаем со стороны той страны, в которой мы экспортируем. اگر اعتماد متقابلی وجود نداشته باشه قطعا تجارت و بازرگانی و بیزینس آسیب می‌بینه دوام هم پیدا. Хочу сказать, что если вот это взаимное доверие будет повреждено каким-то образом, вот эта торговля, вот этот бизнес недолго проживет и рухнет. Спасибо. Но мне вообще бы хотелось бы... Есть Да. деловое предложение.